Bakunzi ba televiziyo Muhabura TV, tugiye kubagezaho inkuru y'akababaro yerekeye abasirikare b'ingabo z'u Rwanda ziharanira amahoro muri Mozambique. Iyo nkuru y'akababaro ivuga yuko abasirikare batatu bo mu ngabo z'u Rwanda biciwe muri Mozambique, batandatu bagakomereka bikomeye. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko abasirikare batatu bari mu butumwa bwo kurwanya ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado bishwe baguye mu gitero batezwe. Abandi batandatu bagakomereka mu gihe ku ruhande rw'umwanzi benshi bahasize ubuzima ndetse benshi bakanafatwa mpiri. Kugeza ubu ngubu ingabo z'u Rwanda zikomeje gukurikirana ibyihebe muri iryo shyamba. Igitero cyabaye ku wa gatatu Gicurasi mu ntara ya Cabo Delgado mu ishyamba ry'inzitane ryitwa Katupa. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yatangaje yuko ibyo byabaye ku wa gatatu Gicurasi mu ishyamba rya Kaputa. Byabaye abasirikare bari mu kazi, batatu bagwa muri icyo kico. Abandi batandatu barakomereka ariko baracyakurikirana abanzi aho birukanye mu mashyamba. Umwanzi yakomeje guhunga cyane, atakaza ibikoresho byinshi ndetse byinshi biratwikwa. Katupa aho abasirikare biciwe ni ishyamba ry'inzitane rikaze cyane. Ni ishyamba rinini mu majyaruguru y'akarere ka Macombiya. Ni hamwe ho ibyihebe byahungiye ubwo byirukanwaga mu tundi duce twa Cabo Delgado. Ako gace kahoze kagenzurwa n'ingabo za SADC. Mu mpera za 2023 ingabo z'u Rwanda zarwanye bikomeye n'ibyihebe muri ako gace, zibasha kurokora abaturage bagera muri 600 bari barafashwe bugwate n'ibyo byihebe. Urupfu rw'abasirikare b'u Rwanda rubaye mu gihe u Rwanda ruri mu bikorwa byo gutoza abasirikare ba Mozambique kugira ngo bagire ubushobozi bwo kubasha kurinda igihugu mu gihe ingabo z'u Rwanda zizaba zishoje ubutumwa bw'amahoro bwo kurwanya ibyihebe muri icyo gihugu cya Mozambique. Hashize iminsi ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa byo guhiga umwanzi mu bice bya Mucojo byagenzurwaga na SADC. Mu mpera za 2023 umugaba w'ingabo za Mozambique Major General Tiago Alberto Nampere yavuze yuko ibyihebe byarwanyijwe kugera ku kigero cya 95%. Icyo gihe yagarutse kuri aka gace ka Katupa abasirikare b'u Rwanda biciwemo agira ati: mu majyaruguru y'ishyamba rya Katupa niho umwanzi ari, ariko ni bake, ntabwo bafite ibirindiro aho hantu. Oya, ntabyo, ni inkambi ntoya, barimuka cyane bakagenda bayicamo uduce duto duto aho bagenda bimukira mu mashyamba y'inzitane. Ahandi hose ibyihebe byari biri yavuze ko byirukanywe ubu hatekanye. Ati byari mu duce twa Palma, Nangade, Mwidembe, Kwisanga, Macombiya na Macomboa Diplomia. Ubu umwanzi ari mu matsinda mato. Anavuga ko ibikorwa byo kumurwanya biri hagati ya 90-95%. Ubwo ingabo z'u Rwanda zageraga mu ntara ya Cabo Delgado zahawe uturere dutatu zirwanya ibyihebe birahunga. Byavuye mu mujyi wa Palmia, Macombiya na Plomia bihungira mu mashyamba y'inzitane y'ahitwa Katupa. Guhera mu mpera z'umwaka wa 2023 nibwo ingabo za SADC zari ziri mu butumwa muri Mozambique zatangiye gutaha. Byatumye ku wa 13 Gicurasi 2024 u Rwanda rwongera ingabo muri Mozambique zijya mu karere ka Macombiya aho iza SADC zari ziherereye. Usibye ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado, izindi ngabo zihagaragara ni iza Tanzania, nazo ziri mu butumwa bushingiye ku masezerano yabayeho hagati ya Mozambique na Tanzania. Kuko mu bice ibyihebe byahungiyemo ari mu mashyamba. Mu mezi ya Gicurasi ingabo z'u Rwanda zatangiye gukoresha kajugujugu
mu kubihigira hasi kubura hejuru. Ni nyuma y'uko nabyo byarize andi mayeri, aho muri iryo shyamba byari byarahateze ibisasu byinshi. Mu bihumbi 2024 hari imodoka y'ingabo za leta ya Mozambique yaturikanywe n'ibisasu muri iryo shyamba. Kuva u Rwanda rwohereza ingabo muri Mozambique kurwanya ibyihebe byo mu mutwe wa Al-Shabaab na Jama, abayobozi babyo benshi barishwe. Mu mpera za 2023 amakuru avuga ko ibitero by'ingabo z'u Rwanda byasize ibyihebe bikuru 7 byishwe. Wari umuyobozi mukuru wabyo yarishwe mu gico simusiga cy'ingabo z'u Rwanda ku wa 13 Kanama 2023. Ubu ubuyobozi bw'uyu mutwe bose ni bashya kuko abari basanzweho bapfuye. Ibikorwa by'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique ubu biyobowe na General Major Emile Ruvusha. Abamwungirije ni Brigadier General Justice Majyambere uyoboye igice cy'amajyepfo, mu gihe igice cy'amajyaruguru kiyobowe na Colonel Emmanuel Nyirihirwe. Ni nako bimeze kuri polisi kuko umuyobozi wa polisi bari muri Cabo Delgado ni CSP William Kayitare, yungirijwe na ASP François Muheto uyoboye igice cy'amajyaruguru, n'igihe amajyepfo ayobowe na ASP Sam Rumanzi. Ingabo z'u Rwanda ziguye muri iki gitero cyaterwa n'ibi byihebe ubwo zari ziri muri patrouille mu Garura-amahoro. Twihanganishije umuryango wabuze ababo, tunifuriza abakomeretse gukira vuba, kandi tunashimira ingabo z'u Rwanda zikomeze kwitanga mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Turashimira ubuyobozi bwa Muhabura bukomeje kutugezaho izi nkuru zitandukanye. Murakoze. Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Iri jwi ribasuhuza ni irya Fabrice Mporana nayo. Aya makuru yacu n'ibinyemerere tuhere muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ayo umutwe wa 23 aho ku munsi w'ejo yafashe uduce twiganjemo ibirombe binini, harimo amabuye y'agaciro ndetse n'ibicukurwamo zahabu byari byarigaruriye n'igihugu cya Canada. Mu gitondo tariki ya 6 2025 humvikanye urusaku rw'amasasu warasaga hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'abawazalendo. Gusa byaje kurangira rero umutwe wa 23 uje gutsinda abawazalendo muri ako gace barwaniragamo, biza gutuma uyu mutwe wa 23 wigarurira ibyo birombe by'amabuye y'agaciro. Umutwe wa 23 ukomeje kwigarura uduce tunene mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twiganjemo ahacukurwa zahabu. Birumvikana yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri intambara ikomeje gukubitwa n'umutwe wa 23. Ibi biri kuba mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu biganiro i Doha muri Qatar, mu gihugu cya Qatar, aho bari guhuzwa na Emile wa Qatar, aho umutwe wa 23 wohereje abayihagarariye muri iki gihugu cya Qatar, ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yohereza abayihagarariye kugira ngo babashe kuba bakumvikana barebe umuti urambye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze imyaka isaga 30 hakibarizwamo intambara. Dore ko umutwe wa 23 wahereye ikera urwana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho uvuga yuko urwanira uburenganzira bwabo, ngaho Kongo ibwira abakutuko abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ko atari abakongomani, babita abanyarwanda, bakabirukana babohereza mu gihugu cy'u Rwanda bababwira yuko ari abanyarwanda. Gusa ubutaka batuyeho bakaba bubambura bakabirukana babajyana mu Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda cyakomeje kugenda kigaragaza yuko hari impunzi zirenga 3,000 zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda zivuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo umutwe wa 23 wagiye utangaza yuko utazigera ushyira intwaro hasi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itarumva icyo abantu baturage babo barwanira. Ndetse umutwe wa 23 wagiye unashinza ibindi bihugu byinshi kugenda bifatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kugira ngo bakomeze kurwana n'abaturage babo. Harimo uko umutwe wa 23 ushinza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Kongo mu kugomeza kwica abaturage b'abanyamurenge ndetse n'abaturage bo muri mu bwoko bw'abatutsi by'umwihariko n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse bakanatunga urutoki igihugu cy'u Burundi mu gufatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwica abaturage b'abakongomani, dore ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasinyanye amasezerano na mushuti wiwe perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bakohereza ingabo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kujya kurwanya umutwe wa M23. Ibyo umutwe wa M23 wakomeje kugenda utunga agatoki perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga yuko akomeje gufatanya na perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mu gukomeza guhotera uburenganzira bwa muntu by'umwihariko abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yagiye atangaza amagambo menshi ku mutwe wa M23 kuko yagiye avuga yuko M23 ari ipupe bikoreshwa n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse nta na rimwe bagiye bakunda kuvuga umutwe wa M23 badashyizemo igihugu cy'u Rwanda. Ibintu byaje no gutuma ibihugu byinshi bishyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baza gufatira igihugu cy'u Rwanda ibihano, aho hari hamaze iminsi hasabirwa igihugu cy'u Rwanda ibihano by'umwihariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Teresa Kayikwamba baje gufatirwa ibihano n'igihugu cy'Ububirigi. Icyo gihe igihugu cy'u Rwanda cyese kinacana umubano n'igihugu cy'Ububirigi burundu, ndetse haje no gukurikiraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza gufatira igihugu cy'u Rwanda ibihano by'umwihariko Richard James Kabarebe ari umwe mu bantu bafatiwe ibihano n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakurikiye ibindi bihugu bigiye bikomakomeyeho harimo igihugu cy'Ubwongereza. Iki ni bimwe mu bihugu nabyo byafatiye igihugu cy'u Rwanda ibihano, ndetse harimo n'igihugu cya Canada ndetse n'igihugu cy'Ubudage harimo n'Ubufaransa. Ibi bihugu byombi byahurizaga kuba igihugu cy'u Rwanda ngo gifasha umutwe wa M23 mu kugomeza guhungabanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagashinza igihugu cy'u Rwanda ko cyavogereye ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa igihugu cy'u Rwanda cyakomeje kikubihakana kivuye inyuma, ahubwo bakavuga yuko abakongomani M23 ari abakongomani baharanira uburenganzira bwabo, bityo ko mu Rwanda hari ingabo zirenga ari abaturage b'igihugu cya Kongo bibarenga 3,000 bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa iyo imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bikomakomeye bigiye kuvuga, nta numwe wita kuri iki kibazo cy'impunzi gizihungira mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi nibyo u Rwanda rwakomeje kugenda rugaragaza, ndetse igihugu cy'u Rwanda ahubwo kikanashinza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bafatanya n'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Ariko iki kibazo ngo nta muntu numwe ushaka kukigarukaho, ahubwo bakomeza kugenda bagarukaho bavuga yuko ngo igihugu cy'u Rwanda gifatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rufatanya n'umutwe wa M23 muri intambara ikomeje guhanganamo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo u Rwanda rwakomeje kugenda ruvuga yuko nta nyungu n'imwe babona kuba bakohereza ingabo muri Kongo, ahubwo icyo u Rwanda rwemera bakaba bemera yuko bashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mupaka kugira ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itazahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, dore ko yakomeje kugenda itangaza amagambo menshi bavuga yuko bazatera igihugu cy'u Rwanda. Perezida w'u Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ngakarara mu ishyamba nk'uko byatangaje na perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ari kwiyamamariza manda ya kabiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umugambi yari na mushuti wiwe perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo bari bagiye mu muhango wo kurahira wa perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Icyo gihe Evariste Ndayishimiye yavuze yuko ashyigikiye umuntu uwo ari we wese ufite umugambi w'uko bakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda buyobowe na nyakubahwa wa Repubulika Paul Kagame. Ibyo rero byose bituma igihugu cy'u Rwanda kitagishyiraho ingamba z'ubwirinzi. Gusa igihugu cy'u Rwanda iyo gisobanura neza, abantu benshi nabibaza izo ngamba z'ubwirinzi igihugu cy'u Rwanda cyashyizeho. Gusa ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, icyo gihe hagaragaye ibisasu byinshi byagendaga byikubita mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse bikaba byaraje guhitana abaturage, bamwe barakomereka ndetse hangizwa n'ibikorwa remezo. Izo ngamba z'ubwirinzi abasesenguzi bamwe ba politiki bagiye bazigarukaho bagaruka ku bisasu byamiraga ibindi byazaga byerekeza mu Rwanda, bimwe bikagera hasi byapfubye. Nibyo rero bagerageje kuvuga yuko arizo ngamba z'ubwirinzi igihugu cy'u Rwanda cyashyiriyeho Repubulika
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa igihugu cy'u Rwanda cyakomeje kugenda kibigarukaho kivuga yuko hari ingabo ari abaturage b'igihugu cy'u Rwanda bapfuye bishwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa imiryango mpuzamahanga nayo iyo igiye kuvuga abo ntago ibashyiramo. Mu yandi makuru, ingabo z'u Rwanda zagiye mu ntara ya Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique hapfuyemo 3 abandi 3 barakomereka. Ibi bikaba byabaye ubwo ibyihebe byategaga igico ingabo z'u Rwanda bakabateraho igitero, biza kurangira hapfuyemo 3 abandi 3 barakomereka, ndetse aba 3 ngo bakaba bakomeje kwitabwaho kugira ngo bakomeze kumererwa neza, bakomeze guhangana n'ibi byihebe biri mu ntara ya Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier Ronald Rwivanga. Iki gitero kikaba cyarabaye ku itariki ya 3 Gicurasi muri intara ya Cabo Delgado. Ubusanzwe ingabo z'u Rwanda zagiye mu ntara ya Cabo Delgado ku bufatanye bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Mozambique kugira ngo bajye guhashya bino byihebe byakomeje kubuza amahoro n'umutekano abaturage bo muri iki gihugu cya Mozambique. Muri urwo rwego rero ingabo z'u Rwanda zahise zoherezwa mu ntara ya Cabo Delgado mu kugarura amahoro n'umutekano, ndetse zikaba zikomeje gushimirwa ibikorwa byinshi bakomeje kugenda bakora mu ntara ya Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique, nk'uko byakomeje kugenda bishimangirwa na perezida w'iki gihugu ndetse n'abayobozi b'ingabo bakomeye muri iki gihugu, bashimira ingabo z'u Rwanda umuhate n'ubwitange ndetse na discipline bagaragaza muri iki gihugu cya Mozambique, ndetse n'abaturage b'iki gihugu bakomeje kugenda bashyigikira ingabo z'u Rwanda. Kuri iyi nshuro ingabo z'u Rwanda zikaba zikomeje guhigisha ibyihebe aho byagiye bihungira mu mashyamba muri iki gihugu cya Mozambique, bakomeje guhangana n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'ingabo za Mozambique ku bufatanye bwabo. Ingabo z'u Rwanda mbere zikaba zarafatanyaga n'ingabo za SADC mu kugarura amahoro n'umutekano muri iki gihugu cya Mozambique. Gusa nyuma ntabwo byaje kuba neza kuko ingabo za Mozambique zaje koherezwa, ingabo za SADC zaje gusubira mu bihugu byabo, baza kujyanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kujya gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurwanya umutwe wa M23. Icyo gihe ni amasezerano ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yari yagiranye na SADC. Rero byaje gutuma ingabo z'u Rwanda zisigarana muri Mozambique bakomeza kwifasha barwanya bino byihebe biri mu ntara ya Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique. Ndetse ingabo z'u Rwanda zikaba zaragiye zigaragara hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye by'isi, baragiye kugarura amahoro n'umutekano zishimirwa n'umuryango w'abibumbye ndetse n'ibihugu bagiye gufasha, harimo mu ntara ya Darfur muri Sudani. Aha ni hamwe mu hantu ingabo z'u Rwanda zamenyekanye zagaruye amahoro n'umutekano, ndetse harimo n'igihugu cya Centrafrica. Iki nacyo ni kimwe mu bihugu ingabo z'u Rwanda zafashije kugarura amahoro n'umutekano, ndetse n'ubungubu hakaba hakiri ingabo z'igihugu cy'u Rwanda aho zishimirwa umwete ndetse n'umurava bagaragaza. Harimo rero n'iki gihugu cya Mozambique nacyo ndetse na Lesotho. Ibi ni bimwe mu bihugu igihugu cy'u Rwanda cyagiye cyoherezamo ingabo, ndetse kuri inshuro ingabo z'u Rwanda zikaba zikomeje guha amahugurwa ingabo za Mozambique kugira ngo babashe kuba babona amahugurwa arengejeho yo kugira ngo bakomeze guhangana n'ibi byihebe muri Mozambique, kugira ngo ubwo ingabo z'u Rwanda zizaba zitarikiri muri iki gihugu cya Mozambique bazabashe kuba bahangana n'ibi byihebe. Rero akaba ari ayo makuru nari nabateguriye kuri ishiro, tubibutsa kujya mudutera inkunga kugira ngo tujye tubasha mu makuru yacu, tujye kuba tubasha kubana mu makuru yacu ya buri munsi. Ndabashimiye rero, mugire amahoro y'Imana.